Naho Urwanda na Arsenal batangaje ko amasezerano y'imikoranire mu kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda atazongerwa ubwo umwaka w'imikino uzaba urangiye muri Kamena 2026. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko ari icyemezo cyafashwe ku bwumvikane bw'impande zombi hagamijwe gushimangira icyerekezo gishya cy'ubukerarugendo n'ishoramari. Inkuru irambuye ku musaruro w'aya masezerano twayiteguye na Adam Squizera. Imyaka isaga 8 irashize u Rwanda rutangiye gahunda ya Visit Rwanda yo guteza imbere ubukerarugendo no kumenyekanisha igihugu. Kwikubitira iyi gahunda itangiye, urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru yo mu gihugu cy'Ubwongereza Arsenal, ndetse nyuma y'umwaka umwe gusa hakurikiye amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Nyuma y'umwaka umwe gusa iyi gahunda itangiye, RDB yatangaje ko kumenyekanisha u Rwanda muri gahunda zitandukanye byatumye abarusura biyongera bagera kuri 1,700,000 mu mwaka wa 2018, ndetse ko abanyarwanda bagera ku 142,000 icyo gihe babonye imirimo ku bikorwa bifitanye isano n'ubukerarugendo bavuye ku 90,000 mu mwaka wa 2017. Ubufatanye bwa RDB n'ikipe ya Arsenal bwatanze umusaruro bwari bwitezweho nk'uko urwego rushinzwe iterambere rwatangaje. Ubukerarugendo bwinjirije u Rwanda arenga $647 z'amadolari y'Amerika, aya narenga $932 z'amafaranga y'u Rwanda, bisobanuye izamuka rya 4.3% ugereranyije n'umwaka wabanje wa 2023. Bikaba byaragizwemo uruhare runini n'izamuka rya 27% ku musaruro w'ubukerarugendo bushingiye ku ngagi, ndetse n'izamuka rya 11% ku ngendo z'indege. RDB yagaragaje ko urwego rw'ubukerarugendo rwakomeje gutera imbere mu mwaka wa 2024, aho u Rwanda rwakiriye abashyitsi barenga 1,300,000, rwakira inama n'ibirori byo ku rwego mpuzamahanga birenga 115 byitabiriwe n'abarenga 52,315 bo hirya no hino ku isi. Ubukerarugendo bushingiye ku nama bwinjirije u Rwanda arenga $84,800,000 by'amadolari y'Amerika. So from here we want to enjoy the beautiful forest. Bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ubufatanye bw'u Rwanda na Arsenal birimo umunsi w'umuco nyarwanda wabereye kuri stade ya Emirates, kimwe n'ingendo zakozwe na bamwe mu bakinnyi b'ibihangange ba Arsenal ndetse n'abahoze bayikinira barimo Alex Scott, Mathieu Flamini, Bakary Sagna, Julian Timber, Caitlin Food, Kati Makabe na Laia Kodina, aho basuye bimwe mu byanya nyaburanga na za pariki z'igihugu. Muri ibi byamamare kandi harimo n'abitabiriye ibirori byo kwita izina abana b'ingagi mu bihe bitandukanye. Ubufatanye bwanashyigikiye icyerekezo cy'u Rwanda cyo kuba igicumbi mpuzamahanga cy'imikino muri Afurika, ndetse no kwakira ibikorwa n'amarushanwa mpuzamahanga menshi. Bwanyuze kandi no mu bikorwa byo guteza imbere uruhago ku rwego rw'abato, bafashwa gukarishya ubumenyi, kongera ubushobozi bw'abatoza no guteza imbere uruhare rw'abakiri bato muri siporo mu gihugu hose. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB bwavuze ko Visit Rwanda nk'uburyo bwo kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda bugiye kwagukira no mu bindi bice by'isi, kuko muri Nzeri uru rwego rwagiranye amasezerano n'amakipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo LA Rams ikina shampiyona ya NFL ndetse na LA Clippers ikina shampiyona basket ya NBA. N'amasezerano kandi yaje asanga n'andi makipe yo ku mugabane w'Uburayi arimo Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse na Atletico Madrid yo muri Espagne. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda.